sapinin hen na belat ko ki channel to so la hom mi ho zau se na bonon ni ko pa tuning jang van noi so chom chom la chom ho na be khon ki noi te China in Russia ke thopi the na penle amoha dinga phat lemching bangjing Russia gamsunga energy le commodities lampang company ho ithopi ai lo le vekan dingin avelejinge tin to so kan na sei nahi hicha China in ha vekan num le chu gas le energy zain Gazprom le aluminium pudo Russia International ki titiani hi tin to so chun a sei be nahi hichitiani chu a hilo le vekan dinga ki gong chu China National Petroleum Company le Petrochemical and Aluminium Corporation of China chule China Main Matter Corporation ho hi nahi gahe thai khatchu China in Russia gamsung economy phasom pya hi investment anei saw ai hinabana tu chung Russia le Ukraine ki boina zia Russia adinga US the Western gamho ki kom tu na zo si akatan pinaw chunga China in thaw han ni pilam hizang le wanu ya la lut import lama nasata a hat ahiu tolona alim changa law ahi hinla tu chen hin chi ho zo si hi te ding hi tin wang am nai phone company them khat to ki hona chu an nei uzong le tu chen hin ki phat sa to na hing set am nai pu na hi langkhana China adinga apse se ahi loading nan chu United States in Russia chunga singsan ki pun khum nunga koigam hi jong le Russia to hilam panga ki sok mat na nei aw ma hele action khauta akila ding hi an ti sa hi ki ne hi Ichi thu to ki men in Russia adinga kumlui ta loi pha Indian government a hin bel nahi Russian Deputy Prime Minister Puin Indian Petroleum Minister Hardip Singh Puri to nai cha chun ki hona an nei hlone nahi ichi ki hona an ha sei pin hon chu thaule energy thu hi ekiti Russia in gamsunga oil and energy sector an sata India in invest boarding in an team nahi vanuya singsun ki ha bol khum pe na he na hu to ki honin tu le tu Russia oil le energy company hon muntina to go na nei ho project nei ho to zama om theina dinga na sata investment hi angai chan wa hi inla tu chanahin India in Russia dawna apanala lo wangin investment le thil dang dang hoa Russia to ki hola chatna anai nai po nahi aji chu singsun na sata ki koi khum Russia gama ki ve hi boina rexlin ta o me ti a head gil na nei hon san sei sa hi Ukraine sipai te sule BP hang santa Russia te anatin ji uwin tu chanin machal thei de pu ne hi amuna chang panga buluna nei ziun nidan si chanin Russia te mancha le sipai amachang aki bezi ni ne hi chule Ukraine adinga tu phat lai ta hi bol ho le lei chet lai hi zin Russia te hi dei bang te na chatlo thei tu pu ne hi ji chun atam zuwa ke flun na dinga lampi main road hi azui wa hi zin Ukraine khat kona bailam ta lo tam le jing ta nahi tuna khapena US defense officer huwa kuna thulun na saidanin Russia te agitha god phat kin utol honin dakal somni leli sunghin kayoflam kilometer nga wal achal be ta we nahi tin asayo nahi hichi thulon hi satellite photo huwa kuna het chi no tol honin kayf sa alum lama ana khom chu tha be in apan sa naw ahung ki khom thang ta win khupi mun chum chuma panin no to ding in au movie ativ nahi anu khapina satellite limla ho akona ki mudung zui chun hosimal len nga amun koma khupi ho chun agi kai lai ta wahi ati nahi Ukraine army ten wasan ni sulam kaya kun kayf khupi lut nalama hong ki kai Russia te teng ho abulu wa anung no now video release bol na wa modo thai chu Russia ten jong hi chi khupi tup na hi galman cha le sipai tampi achanda no he do thai chu hi alangkana wang homnia Russia ten video release bol kit na wa Russia airborne unit hon khupi lama no chu na so do on hinla convoy ki tol ho chu khupi ya mi piten hilong to le hangsan ta atin jiun amachal thei be pu ne hi hinla tan ti nei lawa Russia 10 minutes somtum ki ka sia Mariupol khupia bomala jingu to honin ni som sung si in mihim sangkhat Valentina na tok tawin athi ho vuina ding jing jong theiluwin a pheng singin alayun apun punin a vui win hi sia ko na wangin United Nations Security Council to khom na anomin hi
to khom na hi Russia in US le Ukraine in mihim thigam na thei biological weapon Ukraine gam sunga asiam lu ni ti thua hi na nei to hlona to khom na hi ano ma hi hinla US le Ukraine ni chi thu hi bul le bal nei lo bul tu tu sima hi tin ha tein ananil kal hone na hi alangkana western gam hon Russia in Syria gam sunga anaking ona bunga Ukraine gam sunga bio weapon ho aman theina dinga lampi ki simna US le Ukraine hi ango hi tin ananil kal kilo le hi ichi thua hin Ukraine president puin Russia in gamna nga abol bang abol ki hi tin anango na hi Ukraine le Russia ki ka gi bani sunga sengsan khota pun khomai to lunin Russia gam sungti ta lo muntin Russia gam mi terrorist hojeng jong aboi pataw na hi ichigam pa ma mo jong ato kha dan su ATM payment card COC jong amang thei to povi tin suna se na hi ichi chung gam pa ma tangdan Russia mi piten upai sun chu su ma hi lo le cryptocurrency amano ti lo upai dang anei lo da no ai tai Manoya President Khangdong Pin ani sanatsu Chilean ten anigil hando tabi hi Gabriel Boric akum som tumlugup chu Chilean President tha dinga hando ahi to lunin gansim na kitip na ananay peding ahi taitin tulud suna sen hi diket kan masang piapat Boric hi simlay kiloy khum nalam kaya hung pang papia Chilean gamsunga bailam cha thim zirna khosa le dopsanga om na dinga hinni jing hung ki phin jing khat chu na hi phat chom khat zawa athim zirna haisana in pi milhan kitna hung lut pan an hin ami hina lam kai hindan leadership quality nei mi khat chu hung hi pi an hi Ukraine pite lakhal le sang somnga waljong chen namun hi New York khupia muntina hole be som jo se ki khomin Ukraine pite dingin taw khomna interfaith prayer anane yovina hi hichi wa chani khwa chu anane yo ahin ho chom chuma kon mi tampi ki su khomu vina hi India in gansim ni nisim ko ni khochun Indian military base akun Pakistan lam missile anaka movetin Pakistan akon thuluk na nomini hi Pakistan army tin press conference abol nava India akuna missile hongi kapchu Pakistan gamian sanu kiti muna suna chuin avel la mun pabim asu sina hi tin ana phongdo bini hi hichi missile chu India lama khut soijan ki kap do kha hidan India in a phongdo tolhanin Indian Defence Ministry in Cone of Inquiry dingin order na so do ni wang panum ta ni chithil so hina thi amang anom po ni Pakistan gamsunga Imran Khan government in opposition party ho chunga crackdown na chil hapiu tolhonin JUIF lam kailubu somlangko anaman tavini hi Pakistan gamsunga hintu letua vai hom hole opposition ho ki ka ana sata ki din te na khi thim lo na om tolhona Imran Khan ni chi crackdown ni chil hapia hidan tulut chuna se hi tuni khwadinga tu so ichana he ki chai to lonin hamana imukit kawin mang phale chibe